Haka Jingjia Aksiden Nongñiah Haka Trok Ïap Hashen hadin bo Leit Tynrah Nadien pat Trok hasrok ba National Highway Mawdiangum. Kani Jingjia kelajia hene ke step rengap Hakapor sau kasani ei. Haka Trok ke banyak step ha kabadon nomor AS Norway RC we henyew henruar. Kala Leit Tynrah baik Nadien ke Trok kabadon nomor ML Katwe E we sau not. Hadu bo Nongñiah ketiga Trok kabadon nomor AS Norway RC we henyew henruar. Balati perteng kum ujoinal abdin laskar na asam ulas aku sendan sipor apo ketika Trok. Nakaleng kibor pulit juga nongpo trafik marmar kilale cite ke jaka ban penlong ke jingtok kit bar ban sei uti Nongñiah napo ke Trok bar penkit marmar sya sibil hospital nongpo hari nomor ke jing sitong ke bajur ulak hatno nakani ke sela pertei. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.